Mwiriwe abavandimwe mudukurikiye kuri The Room of Righteous, icyumba cy'abakiranutsi, aho tuganira ibiganiro bitandukanye birimo ibyigisha, amasomo, update zimwe twakwifuza gusangiza audience yacu bitewe n'uko tuzi ko ayo makuru. Hanyuma tunyuzaho n'ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ariko kandi tunaboneraho kubwira abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza ko tugiye kuzaza tubikurikirana kuri The Room of Righteous Plus guhera mu cyumweru gitaha, niho ibiganiro byacu by'ubutumwa bwiza bizaza bica. Hanyuma niko tubiteganya bitewe n'impamvu zacu bwite. Hanyuma rero nongeye kugaruka mu kiganiro kugira ngo se nusubiza bimwe mu bibazo batubajije. Hari abantu baduhamagaye, that's true, batubaza bitewe n'ikiganiro twakoze ubushize, aho twariho tubwira abantu amwe mu makuru make dusa n'abafite ku bijanye n'isukurwa ryo gutwara impunzi nyuma y'aho Donald Trump atsindiye kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nyuma y'ibyo twaganiriye, abantu bagiye batubaza ibibazo bimwe na bimwe, ariko cyane bagaruka ku kibazo kivuga ngo niba UN ivuye muri Kenya, ndavuga icyicaro gikuru cya UN gikorera Gigiri, ngo ese ibindi bizaba bihagaze cyangwa bizagenda gute? Ntekereza ko ari cyo kibazo ndi busubize ahanini, ngaruke ku mpamvu yatumye ntanga iriya update. Mu by'ukuri iyo tuvuze UN icyicaro gikuru kiri Gigiri, ubwo bari Nairobi, abahazi barahazi. Ni ukuvuga ngo UN ifite siège nkuru yayo ku isi, icyicaro gikuru Geneve mu Busuwise, hanyuma ikagira region siège yindi ya kabiri ni iyabaga Gigiri, ariyo biteganywa ko izimukira mu Rwanda bakajya gukorerayo. Izo ni impamvu zabo bwite, ntasobanura. Kiriya cyicaro rero gikuru kidilinga na UN in general, ntabwo gifata gusa ishami rito ry'impunzi. So igihugu rero kiba kirimo baba bafitemo certaines avantages, ariko niramuka yimutse ntaco bizafetinga kuri UNHCR. UNHCR iriya ya General Madenge hano Nairobi izakomeza ikore, kuko hariya murabizi hakoreramo UNHCR, hagakoreramo na leta rasi, ubwo ni abatuye muri Kenya. Donc basangiye biro, mbere zari zitandukanye, rasi leta yakoreraga Shaurimoy, noneho UNHCR igakorera Westland. Hanyuma ejo bundi ubushize imyaka ishize bahuza ofisi, ariko imikorere niyo iratandukanye. Ni ukuvuga iki? UNHCR ntabwo UN icyicaro nicimuka izahagarika imirimo yayo, yahagarika imirimo yayo bitewe n'izindi mpamvu, ariko ntibihuye. Ni ukuvuga ngo UNHCR izakomeza ikora ikiyo. UNHCR donc niyo ikora ama protection, ama resettlement n'andi makese nkayo. Hanyuma harimo na leta, aho twita kuri UN nyine, kuri UNHCR harimo na leta ariyo yakira impunzi ziza zihunze, bakabaha ibyangombwa, bakabaha bakabemerera, bakabaha za mandate, noneho bagafatikanya na UNHCR kugira ngo ube protected wowe wahungiye muri Kenya ufashijwe na kiriya kigo. Rero ico navuze kiri kwimuka, biteganywa ko cimuka, tutazi igihe, ariko iby'ibanze byose bisa n'ibyarangiye. Twavugaga
UN, naho UNHCR izakomeza ikore, ni ishami ryigenga kimwe n'uko ibindi bihugu bifite ayo mashami. Uganda barakora, i Burundi barakora, i Rwanda barakora, n'ibindi bihugu. Iramutse ifunze yaba ari crise, usibye ko wenda binagoye kugira ngo babe bafunga. Donc UNHCR ifunze, haba hafunzwe kwakira impunzi muri Kenya. Urareba Capital West, RC Africa yarafunze kuko yo yafataga kesi za Amerika. Donc guhabwa igihugu cya gatatu cyangwa se resettlement ntabwo ari uburenganzira bw'impunzi. Izi kese zihabwa abantu bamwe ku mpamvu wenda batanze cyangwa kazabo, abarwayi n'abandi. So ico ibihugu na United Nation kiba kiraje ishinga ni uguha umuntu ubuhungiro. So arico hariya leta ikora rasi, bo baguha ubuhungiro. Ahasigaye iyo babonye wahunza bashakaga kukwica n'ibindi bibazo bya politike, ibindi ni inyongera icibanze. Niyo mpamvu uvuga ngo UNHCR byaba bigoye gufunga kuko ikorana bya hafi na leta, kuko kwakira impunzi ntibizahagarara, ariko kuziha resettlement ntabwo ari ihame. So ico cumvikane, kwakira impunzi ni ihame, zije zibagana. Iyo by'ubantu butanze byumvikana, eda uhunza intambara, uhunza itotezwa runaka, wabisobanuye, ibyo kuguha ubuhungiro ni ihame. So hariya rero kugira ngo hafungwe ntabwo byoroshe. Ni nayo mpamvu indi mishinga myinshi yabaye affected cyane. Usanga wenda nkaza imishinga muzi yaterwaga inkunga na Amerika yagiye isa nigira ibibazo bitandukanye, ariko hariya barakora. N'ubu nka rasi abantu ni benshi, ndetse biyandikisha impunzi zivuye Kongo, zivuye Sudani, Ethiopia, Eritrea, Somali, ni benshi. Abakongomani baha bahunga ibibazo by'umutekano muke ni benshi, abarundi ni benshi. So niki bakorerwa hariya? Bariyandikisha, bagahabwa ibyangombwa, imiryango ikeneye kwihuza ikihuza, hanyuma abakeneye amakansaringi protection iraho ikabakansaringa. Igisa n'igifite ikibazo ni resettlement, ariko byumvikane ko atari uburenganzira bw'impunzi, kuko si uburenganzira bw'impunzi yose. Murabizi wenda binjiye muri ziriya ofisi mujanye ibibazo, bakubwira ko atari uburenganzira bwa buri mpunzi kubona resettlement. wabonye ubuhungiro. Hari umuntu twigeze guhurirayo atanga ibibazo bye muri protection, noneho ageraho ntibamwumva nyine, bakaguma kumubwira kurya bazababwira kuba hasi. Habwe ati noneho nakoze nabi kuba narahisemo guhungira hano. Baramubwira atoya, ntabwo wakoze nabi, wowe wahungiye hano kandi wavuze ko wahunze aba bashakaga kubica. Hano hari abahari, donc wagize amahitamo meza, uri protected. Abana yazaganira no mu Kenya muri office, abana bawe bigana n'abanje, donc uri protected, wagize neza. Ariko resettlement it's not your right, ntabwo ari uburenganzira bwawe. Ngibyo rero ikigo ca UN kiramutse cimutse ntaco bizafekta kuri UNHCR. Hariya General Madenge haramuka hakaba affected nkuko ibindi bigo biba affected bitewe n'ababitera inkunga, ariko ubundi ntaho bihuriye. Hanyuma rero impamvu yari yanteye kuzana iki kiganiro nyamukuru, ni ukugira ngo abantu
byibuze niyo nama nashakaga gutanga, abantu bikure mu mitwe ko baraye bari bugende, ahubwo abantu nibature mu mitwe. Nuramuka ugiye, hari umufilozofu umwe babajije ngo yasobanuye, Gabriel Marcel yasobanuye ko yizera Imana. Donc abafilozofi bo ibintu byabo ugomba kwerekana proof. Haravuga ngo c'est pas la foi, ni kubwo kwizera. Donc bakomeze kwensistira bavuga ngo azabisobanura arinda apfa. N'ubu certaine philosophe bategereje ko azagaruka akabasobanurira uburyo yizeye Imana par la foi. Ariko arababwira ngo gusa niba itanahari nk'uko Muhammad bivuga, kubera ko benshi ce sont des athées parmi les philosophes, n'abate batemera l'existence de Dieu. None arababwira ati noneho niba naranibeshe Imana itariho, toujours ntaco nzaba mpombye. So natwe rero ico nagira ngo twumve cyane ni ukwikuramo ko turi ababunga, ni ukwikuramo ko tuba tugenda. Nimufata abana baje ku ishuri, mubashire ku mashuri meza bige. We have to struggle for our kids. Duhangayikire abana bacu, abasore, urubyiruko ruto rutari kwiga, nimupagase, murebe imyuga mwiga, mwibikeho certain skills. Twige kubaza intebe, twige gukanika imodoka, twige guteka, twige kudoda, twige kogosha, twige n'andi masomo. Mvuze ibyo kubera ko ubukene dufite, urebye umubare wacu, abantu benshi afete usanga dufite abalisansiye benshi muri filozofi, muri pedagogi, muri droit, muri ekonomi, muri kontabilite, muri biki. Ariko ndagaruka nko muri sosiyete yacu, abantu bafite imyuga iciriritse, izo skills ari nazo gazigezweho. Abaplombe, abantu bashobora gukora amazi bagatengeneza amatiyo, abantu bashobora kurira bagatengeneza amasinga, amashanyarazi, abantu bashobora gukora amaradiyo n'amateleviziyo byapfuye ntabo dufite. Abantu bashobora kubaza utubati twiza, kandi murabizi ko dukosha n'ibindi byinshi. So nico narengamije cyane kugira ngo abantu bikuremo iyo mindset yo kumva ko tuba tugenda. Nico naremvuze wa mufilozofi yavuze ngo niba itanabaho ntaco nzaba narahombye. Nunagenda hariko ntaco uzaba uhombye, uzajyana umwuga wize, uzajyana amasomo wize. Imagine dufite abantu bato bamaze imyaka 10 muri Kenya batazi no kuramukanya mu Kingereza. Bato abagore bato, abakobwa bato, abahungu bato. Ibyo ni ibintu twagombye kwikuramo. Iyo muramukije mu Kenya mubwira Icongereza ngo twe twize mu Gifaransa cyane, ntituzi na bonjour. So niyo mpamvu tugomba gukuramo ibyo bintu byose, tugakuramo ibyo bintu byose, tukumva ko hano turi tugomba kuhatura, tukahashakira imibereho, tukahaterera imbere. 90% duharanira gutaha, 10% wikubita hakurya, kuko n'abariyo abagezeyo ntekereza ko bariho bitegura gutaha, kandi bashobora kuzadutanga igihe amahoro yoramuka abonetse. Kandi bo bagize amahirwe nyine yo kugerayo, bashobora kuba bafite n'utwo dufaranga bazatahana. Ariko nawe shakira hano. Ngico ico nagira ngo subize, nico nagira ngo emphasizing, nuko abantu bagomba guhindura imitekerereze, imyumvire, imibereho yacu hano ikabiri hano, ariko dutekereza cyane uburyo tubaho kuruta gutekereza cyane resettlement. Iyo mbisubiyemo
ukubagezeyo barabizi, igisubizo ni uko atari uburenganzira bwa buri mpunzi guhabwa resettlement. Baza umuntu amaguru yombi yaracitse ari mu kagare baba basunika bakamusubizayo ntibamwumve, uzuza baza bakarira bakamubwira ngo ihanagura utahe. Nta resettlement, ntabwo ari uburenganzira bwawe, ihanagura utahe. Ngayo nguko, ahasigaye murakoze, mugire amahoro kandi Imana ikomeze ibarinde, tubifurije na weekend nziza. Shalom.